phele mina lo muntu lo naye ngiyahlukana naye kusuka manje asoze uthethe leyo nto ngixelele ngiyahlukana ke naye kusuka manje asoze uyithethe into wenzeka uyabona ukuthi ubazoyithatha xa be-10 yimaxolani uba bazoyithatha xa 10 xa kungubo ubhali lapho ucela uncedo mina benifuna uncedo lokuba sincedane mina benifuna uncedo lokuba silungise into zethu benifuna uncedo lokuba silungise into zethu sengivumile kuloya muntu lalela mina wena soze kuwe lo muntu lo ayinayo-ke inkinga-ke buka lo hlelo silungisa umjolo sawubona kunjani igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN mhlampe nawe uyafisa ukuyibona ule khaya ngelinye ilanga uzokhuluma iy'ndaba zakhe ezisinto umjolo ngi-email njengamanje umjoloshow@gmail.com this is umjoloshow@gmail.com ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ichannel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show sibheke iy'ndaba zabantu sizihamba kanjani siyilungise lapha kumele siyilungise khona sibone sinamhlanje siphethe indaba kabani uzothini kuthina nanokuthi siyilungisa kanjani sibangene sanibonani igama lami ngumahlengi wakwaZondo ngibhalele kule show ukuba ngifuna ingilungisele iy'nkinga zami nomuntu wami buka lo hlelo silungisa umjolo masiphinde sikubingelele bese siyakwamukela futhi kwenye episode yakho yohlelo lithandayo tshelile-ke siyivula le show ukuthi ungakhohlwa ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare ichannel yakho ebizwa ngokuthi umjolo show now let me remind you ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBets you can register and bet using our promo code umjolo that is UMJOLO. Right next to me I do have umfowethu esinaye njengamanje sokhuluma naye sazi kabanzi ukuthi kungani enathi la nanokuthi-ke ungubani wakabani nanokuthi nje silungisa into yakhe ehamba kanjani mntaka baba mfowethu uyaphila qawa hayi ngiyaphila futhi ngezakho hayi ukhala kusizi mfowethu ukhala kusizi mntaka baba mina mfethu nguMatifane iqhawe nginalo namhlanje ubani hayi mfethu igama lami mfethu bangiqamba bathi uXolani ya wakamthini awusuka madoda mnisi wemvula Mvelase mfethu mina lo qhawe lamaqhawe lana ke namhlanje ngoba kunentokazi sibiza ngomahlengi isithandwa sakho leso ngokusho kwazo hayi uqinisile impela uqinisile umuntu wakho umuntu nje mbasa mhlambe mfethu umuntu wakho ngoba vele manje niyathandana uma ungangichazela ngaye mhlambe ungamchaza njengomuntu okanjani hey wethu umahlengi ukuthi ngathi mfethu intombazane kwethu right kodwa kube ngalento yokuthi mina naye asishayisana khona kufike ushayisana anishayisana mfethu ngendlela izinto ezenzeka ngayo ngendlela yena uNkulunkulu mhlawumbe amdala engakhona beka kanjani mina engingathini ukuhamba khambe khona ukuthi mhlawumbe ikhona into yenza uyijwayele kodwa khambe la kungajwayeleki ukuthi lo muntu kahle ukuthi uphila le mpilo mhlawumbe ngenza mhlawumbe ukuthi uphiliswa ile mpilo mhlawumbe kunenye into nje kodwa mina ukhona nempilweni kodwa nje umuntu nje engathini uaggressive uyathanda futhi ukuthi mangenza izinto ebukusisa ukuthi kahle hle yini le ubani lo mhlawumbe semsekele yafonela ubani lo bekufonela yabo ufuna ukugubha nje ukugubha umgodi nje impela afuna zokhipha impande unama trust issues yayibona laba kubiza ngesilungu kanjalo mhlambe mfethu umuntu nesikhathi esingakanani nigcinene nje because ngiyabona ukuthi relationship yenu enama ups and downs ngathi mfethu sime 3 months manje 3 months siyaqhumana kodwa nje ukushaya ukuvuka umvakashelayo washelana nesina 3 months mfethu uveza ukuthi enkulumeni yethu uveza indaba yokuthi kunezinto azenzayo ezenza ukuthi i-relationship yenu i-affecteke mhlawumbe izinto ezikanjani lezo mangingachaza mina mfuthu ukuthi njengoba ungizwa ngumuntu ophansi yabo yena futhi umuntu o-loud anginankinga nalokho kodwa futhi ukuthi lokho bese ku-affect ubudlelwane bami naye so njengoba e-loud kanje so one njengoba sengichazile ukuthi uyathanda ukuthi ngathina abe-chaphisa ejezini nami ngiyadinga ukuthi ngibe nesikhathi sami njengabafowethu ngikhululeke ngingathi uma ngenza into mhlawumbe ngizogcina mhlawumbe semase ngifike endlini uma ibonakala mhlawumbe ngigcine sekuyiphenduka icala ngingabebe so nje engingabayela kwayo mfethu izathu kodwa ngiyabonga futhi nokuthi useze wayibhalela i-show le ishow ubani igama layo silungisa umjolo mfethu so ngiyabonga ukuthi useze wayibhalela ngoba mfethu
bekungeke kube lula ukuthi mina futhi ngiphelele show ngoba seyiningi igama ukuthi umuntu uyindoda uhamba uthi obuya mhlawumbe noma isemaphoyiseni kwethu aveme ephoyisa mhlawumbe uthi uzama i-protection order ey'ntweni eziyigameko ezenzekayo kithi ubone ukuthi mhlawumbe ugcine mhlawumbe uthitheka kancane kodwa ngiyabonga ngokuthi mhlawumbe yena abone ukuthi kufanele abhalele le show noma-ke futhi sekungiphinde isibili kubhala phasi kwengxakanxaka zamakhamera yabo sekuyinto nje umchilo wesidwaba futhi okungangiphathi kahle because mina ngumuntu ophansi angithandi ukuvela ey'ndaweni ey'kanje yabo so into ayenzile futhi nje okokuqala into eyenza ukuthi ngihlehle nje nakuyena as much as sithandana one futhi loya muntu futhi kuye kwenzeka ngihamba futhi ngayela emcimbini emakhaya uma ngifika futhi ngashusela nje ney'ngane ezazikhona emcimbini mothi iy'ngane usho mamazi emcimbini la kuba khona osisi abafikile mhlawumbe iy'ntombi yabona so ngathatha isithombe neyodwa-ke yazo-ke isikodwa ngangingekho sobabili wakuthi yayiseceleni kwami right kanti uzofema ithi mayipheje ifoni la ayibone le hayi ngitshethi kwaba indaba enkulu kwase kufanele mina ngoba ngangi-invite phela emcimbini ngathi wasekhaya sekufike manje ngize ngifune lo muntu othiwa ngimemile manje ngifone kachaza ukuthi kwenzakalani esithombeni ngicabanga mina isithombe sami lapha ey'nsizweni singakanani sikho eyi ndoda kuningi futhi tazenzile lo muntu mfethu ngathi ngithi ngelinye ilanga kwakunenye ingane futhi umkhaya wami mhlangana nje edrobheni thatha inamba sesiyabhungana uhlala ngakuphi namakhaya ayasha hawu kwaba indaba enkulu leyo tshela ukuthi kwazi ngithelwa amanzi nedini khona nje ngangasakwazi ukulala afaka namafutha cabanga amafutha amfethu kwamafutha wawathela khona empedeni cabanga futhi into engangizolungisa sekufuna manje ngikhiphe lo mbhedo ngoshayisa ngama sebuqashweni eish ya ne mfethu ngiyabona ukuthi iy'nkinga zifika nawe kodwa futhi at the same time uyena osibhalele kwishow uma ucabanga-ke wena as umuntu omazi kangcono mhlawumbe yini emenze wabhalela ishow ufuna nilungise izinto noma mhlawumbe usafuna ukwandisa ezinye iy'nkinga ngendlela omazi ngayo wena futhi loya muntu akanayo iphisi singalungisa namhlanje uthi ngesonto esizayo kwenzeka okunye isukile so futhi into esingiyidistance kuyena is that thing ukuthi ngiyazi unodlame and ngiyazi noma ngathi noma engathi angazi ubhalisisa ukuthi kube njani lana ngiyazi leyo nto leyo ngoba mhlawumbe uyazi ukuthi ngiphethene kahle ngimphethe kahle kodwa inkinga iqala lapha kuyena and engingasathi sakho ukuthi kuze kube yonke lento ingobani okay mhlawumbe before ngimbize la ngikubuze nanku umbuzo wokugcina ukuthi uyazibona mhlawumbe kusasa nayo so ngasho ukuthi no ngiyaqhubeka naye noma uthi eyimfethu eyingeke ngiright futhi kuyifaka embawuleni lapha mfowethu kuyifaka embawuleni ngoba ngithi kuningi nje kuningi ngiboni mina ukuthi futhi noma ngathiwa ngiyafisa ukuthi kuqhubeka ngibona ukuthi kuzoqhubeka kodwa uready ukuthi ukhulume naye ngoba umuntu engixoxa naye sixabene phela lokho ukuthi mhlawumbe sesizabambana ngehluthe kube izinto azenzayo yabo ngoba nami ungambuza nje mfowethu umbuzi yini mhlawumbe enye into akangifica kuyo mhlawumbe isigameko mhlawumbe ngentombazane ngiyathemba ukuthi akekho into angakunikayo kodwa nje lezi zinto azenzayo ya ne yeah hayi-ke uyezwa-ke nombukeli umvelase la uready ukuthi akhulume noMahlengi kodwa uyabona futhi ukuthi le relationship yabo ngabe uyifake embawuleni impela mengathi ayilunge kodwa-ke ake silinde nohlengiwe eze la bakhulume bobawu-2 mase siyezwa ukuthi indaba yabo ihamba kanjani nanokuthi siyilungisa kanjani ungayindawo siyahamba manje nethimba lethu sokulandela uMahlengi simbeke la mase siyakwazi ukuthi sikhulume naye dadewethu kunjani sisi siyaphila njani hayi no siyaphila nathi usibhalelile-ke lekhaya futhi ufuna ubafo eze la hayi futhi wasihlonipha nangu khona kodwa uthe mengabe ekhuluma washo wathi hayi no as much as nisathandana kodwa khona izinto ezimbalwa ngekho happy ngazo nje kwi-relationship manje kodwa ngifuna ukuthi ngiyibhalansise lento njengoba ngimbuzile imibuzo mhlawumbe nawe ngikubuze ungichazele ngawo mfowethu ukuthi uwumuntu okanjani ubafo mhlawumbe uma ungamchaza nje uwumuntu okanjani uXolani kusukela sathandana ungumuntu ophansi ngiyayicebisa naleyo uba ungumuntu ophansi umuntu ongathanda ukuthetha kakhulu umuntu othanda ukuthi nje kuhleli kudlalwa
Ngihlekwe ngama-jokes nje lezo zinto nje. Alright kuzona sihlale nje kube mnandi endlini noma kubuye kwahamba kwashintsha. But nje yena ekusukeni kwakhe umuntu oright nje ayikukho angakwenzanga. Yeah. Ngizothi angakwenzanga ngoba manje akusenzeki kahle. Akusenzeki kahle. Ngizothi angakwenza akukho. Ekumayelana nomjolo uqina. Ayikho into angayenzanga enhle. Uxolani uveza ukuthi iziphelile inyanga eziwu3 ningabonani. Yini le yenza ukuthi ningabonani? Because uthi manje senigcina ukukhuluma efonini nakhona hayi ukuthi mhlambe Monday kuseni semini ntambama cha kuba nje ukuthi hi phelele lapho. Unyanisile. Ilento ndifuna ukuzoyiqonda futhi. Ilento ngifuna ukuzoyiqonda because siyathetha yabo nokufona ufone ebuza bandi zokwenzani, yenzani, sensenzani phela. Uphelela ubufone kanye esubeni uphelile. Kuze kuwe sasasa na good night, anisena good morning. Anisena ukuthi wamhle, anisena ayikho nje into eseyiqhubeka. But uyanifonela yena ke ngiqhubeke kanjalo ke ndithi hayi benifonelile ngivuyele lonto. Bayi ndifoneliwe ke namhlanje. Mhlambe ngokubuka kwakho nje kule situation enikuyona nina nobabili. What went wrong? Konakelephi kule relationship? Wena, uyena, khona oqomile, khona oqonyiwe zikhiphani? Andiyazi ke ukungenza kuba nguye oqonyiwe. Andiyazi Thixo. Awuqomile ngoba wena. kaloku mina ayikho like ndisaqhubha ngelandlela mina xa ndizibheka. Xa ndizibheka ngokwazi kwami ndisaqhubha ngalendlela lesa siqale kuyo. Vele leyo kuthandana so ndiye ndahamba ndadideka ke ngokwezi zinyanga sendizibala baye sade zantathu andisamazi. Yo umpalelile la kwisho ngoba ufuna ukukhuluma naye. Yini la ufuna ukisho kuyena ukhulume naye? Bofuna ukuthini kahle kahle? Ufuna silungise into yethu anixelele lento irong endiyenzayo sikwazi ukuthethisana lapha. Uba singayilungisa kanjani lonto. Daka baba uyezwa ngani? Ngiyakuzwa mfethu ngiyakuzwa futhi mase ngithola nje ukudumala mfethu. Ngiyaphila kodwa wena. Mahle. Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila kodwa ukuthi umcathi oqala uyayazi ukuthi uzongibekelana nje into futhi mina ngingayithanda ukuqala lo. Ngiyayizwa udaba olibekayo. Kodwa kungiphatha kabuhlungu ukuthi mhlawumbe lento leyo bese ngayixoxa kodwa futhi ngithi angibuye ngibonge ngoba naku khona umuntu osithathu. Ozoba ufakazi lokho engizokusho. Okay. Bese ngibekile isandla lapho. Uyazi vele ukuthi ngithanda. Kodwa futhi bengisafuna uqala ukuyibuza wena ukuthi kulo 3 months ngoba uchaza ukuthi ngiyakufonela ngikufoneli ngenzani ukwayibuza ukuthi wena kuyini lokuyisini kuyisiphi isizathu sakhona after sesithandene unyaka mhlambe no half manje. Ndiyazibuza ndiyehluleka ukuziphendula. That's why impendulo ndiyifuna kuwe namhlanje. Ndike ndayifuna kuwe uyandiziba noma sendithi ndiyakubuza hayi awungeni nje kuleyo nto uhlezi uzivuleka le ibambe lapho ke Mahleki ibambe lapho ukuze mhlambe ikwenza ukuthi mhlambe uma ngabe kuthiwa usalala ebusuku mhlambe ucabanga lento kwenza ukuthi uthole ubuthongo ke namhlanje. 1 uyangazi umuntu ophansi. Second uyakhumbula ukuthi wena ngikathi ngigodukile ngisemakhaya mina okunomcimbi okhona ngibizwe umfo wamkhisa lapha and then wena ufike lapha yana ngimase ngishuthe nabantu phela emcimbini siyashutha nezihlobo zethu abantu nje akusuke nabantu abaningi siyashutha. Uma ngibuya lapho page phone yami wenzani lapho after page phone sakhumbula ukuthi wenzani. Kwangiphoqa ukuthi mina ngize ngifonele mfowethu umuntu wayengimemile emcimbini. Lo mfowethu uyangihlonipha. Uqhamuka umuntu wesifazane seqhamuke sethi ubani lobushuthe naye lapha isithunzi sama sehle lapho. So sekumele ufonele umuntu manje achaze ukuthi ubani kade ushuthe naye. Ubani kade ngishuthe naye. Thola lo muntu lo futhi umuntu nje sashutha njengoba phela siyashutha. Wachaza ukuthi hayi ihlobo sakhe sasiqhamuka ngapha eindaweni zangakubo. Hayi ke kwedlula lapho. Wangiphatha kabi mina lonto lokuthi hawu lo muntu ngathi shuthi sekuchazise insizweni manje. Siyabona nanokuthi nje shothi mina angisakwazi ukukhululeka ngoba mina umuntu mfethu wani ngoba besho ngama-jokes ngithanda ukuyihlekela nje. Yeah. Kulula ukuthi umujwayele nabantu ukuthi umfike endaweni ungene kubona yabona yona. So second thirdly mfethu cabanga ukuthi okwangiphatha kabuhlungu kakhulu. Ukuthi mfethu ngiyahamba ngifikile mfethu uma ngihamba futhi ngihamba ngemsebenzini. Uma ngemsebenzini kunomfowethu lapha yana okusho ukuthi kunendawo angimemela kuyona. Yabo.
noma-ke mina-ke ngingafiki ey'nkambeni ngesizathu sokuthi yena ufisa ukuthi ngibadrayivele imoto uma baya le kuze right sihambe-ke laphana uthola ukuthi nami sengithi ayi nokuthi ngihlale emotweni khona uyakwazi ukuthi ungena mhlawumbe uthi ey'ndaweni zokucisha ukoma uhlale noma ungeke uphuze ubize into ososiphuzo lesona yayibona kanti la kulelo gunja lena kunentombazane kusho ukuthi iwumkhaya wami ngokuhomeland sengithatha inamba yayo sengithi hayi sesiyaduka ngakusasa kwakhona sengimbuza ukuthi ungawuphi yena asiyayichaza ke indawo ngiyayibona nami ngamehlo ukuthi walaphayana okay hayi-ke ntomkulu ayithole-ke leyo nto leyo wadinwa mfowethu wasuka lana mfowethu wayendlini yami mfowethu wathela amanzi mfowethu embhedeni mfowethu kwayinqaba mfowethu wathela mfowethu amafutha-ke ngalezi ayikhathi kulezi ayikhashana nje leziyana ukuthi amafutha ayabiza avele waqumbele phakathi embhedeni futhi ucabanga mfowethu sekufune ngiphume nomantrasi-ke manje sengone yaphansi umanzi ngiqashile lana anginayo indlela yabo and futhi yabo kwangiphatha kabuhlungu lokho kodwa okuvala ukuthi mina akafuni-ke manje ukuthi-ke manje ngiye nje ebantwini engijwayelene nabo yabo ngaphuma ngenkani ngelinye ilanga uma ngiphuma ngenkani ngelinye ilanga uma ngibuya ngifica usehlele ebhedini nanti iketela laphana iketelo lamanzi abilayo lamanzi phela usethena thatha isinqumo sokuthi mina ngingasaphumi ngiyey'nsizweni ngaphandle bafundise ngoba phela la engihlala khona kune-hostel ngiyakwazi ukuwela ngephesha ngoyibhekela abafundi yabo uthini yena ngokuya kwami laphayana sho ukuthi bakufundisa ukufeka uma ngimbuza ukhona ukufeka kubodwa kwabona kumina shobona yabo yo so iketelo kugcina kwenzakalani ngalo mfethu wethu ngiyafika la manginakile kuyahlala nanti iketela ubeka inkomishi nespoon ushaya inkomishi kanje qen libili iketela unganaki licimba mthulu ngiqeda nami ngikwenza ngingele engubeni ngithi mhlawumbe phela ufuna ukwenza itiye nomani hayibo ngithulisa phinde futhi on iketela futhi sengiseyingubeni no ngokuthi ngiyamazi lo muntu ukuthi unjani ngirealize ukuthi no man ngoba bekade something is spitting water ngoba bekade sihilizisene nje naye kuna something afuna ukuyenza manje ngavele ngenze njani uma mfethu ngene emotweni ngolala ngaphandle yabo impilo ke leyo mfowethu noma ngithu umuntu uyamthanda nje wena sengibuza noma ngithu umuntu uyamthanda kuyimpilo lo kuzona zonke lezi zinto ayishoyo ubafo khona okwaziyo khona ongakwazi dadewethu noma uyakusukela ndimamele futhi ndimamele uyanisixolani wabuya nesithombo kokuqala la ayichazile ekuqaleni wabuya nasithombe sentombazana but ukufota kwabo yabo ukufota kwabo akho ntombazana ngapha nantombazana ngapha kwanye bekhona umjita kube khona intombazana bekhona yena ngapha nguye nentombazana babo bawuthu inci yamine babambene ababamba nanga like bame kanje ngazi umuntu wayebashutha kanjani but banci yamine so that's why mina futhi emcimbini futhi that's why ukushutha futhi nabantu niyaxhawulana nisondelane le special mhlawumbe umuntu omaziyo kose kuyicala lokho futhi uyajola nalowo muntu manje xolanda kubuza andixolanda kubuza wathi wena bekushuta ngefoni yakho ne bethembe bengekho abanye abantu abamena amantombazane ku10 kunguwe wedwa okay ngicathi angithi wabona ukuthi yile ntombazane ngapha ilo abafowethu abanye bengaphethe oshothi isona mina ngivela ukuthi le ntombazane ke yayimela eceleni kwami ukube le ntombazane yayime ngapha labafowethu abawuthube eceleni kwami shothi kwakuzojika ukubona wakuzothi ishwana lo mfowethu ngapha intombazane ndangasubuza into kalongoko engomntu wakho ndandibuza ngomuntu wami nalongo wandithi umuntu wami nguwe ne mina hayi ngiyakuzwa qhubeka waphinda kwazothi le wawuhambile ke wabuya sobuya ukuyaziwana kuyalena nalena nje inkosi yami hayi andazi niyazana ningabakhaya aninguyo kwaZulu ndilimpondo omna nasebizana aninguyo kwaZulu so andizumazi umuntu osisihlobo sakho nomuntu ongesihlobo sakho xa ndikubuza ngale ntombazana uthetha nayo pha ku-Facebook uthi wena intombazana eniyenazana pha esixekweni ngakutshela nje ukuthi ngizingazane kanjani naye mana kule conversation yami naye wawayizwa mhlawumbe la ngithi khona ngiyakuthanda or mhlawumbe ngisendele izona like nanizoqhubeka ngoba kwakubonakala uba uyambuza uhlalaphi kuthe ngizomkhathalela ubuhlalaphi umkhaya wami nje lo muntu ube mhlawumbe okay umkhaya wakho kusihlobo sakho ne ngumkhaya wakho sisihlobo sakho babe ngonishile because futhi kulo muntu futhi ngam introduce ugazi lami
hayi wamamukela kodwa ngikhumbula amazwi akhe ke masekunjena ke mina manje wathini ugazi phuma emaXhoseni kunjani ke manje ethi phuma emaXhoseni wathi phuma emaXhoseni wangaphumini kwangoko wangaphumini kwangelo xesha wangaphumini kwangelo xesha ngelo xesha mina ngayifaka inhliziyo yami kuwe hayi mfethu noma andithi ngoba nifana manje ndiyaphambana mina nifana manje ndiyaphambana fana manje ndiyaphambana kujongwe mina bonke abantu bajonge mina abantu bazikhipha nabantu babo mina nami asikaze siyikhiphe before sike sizikhiphe before sendisho ngoku sendithethela lo 3 months okay ke kulo 3 months engitshela ukuthi kwenzakaleni wena awuyiboni uyi-victim kulento engishoyo mina kwena kutheni xa ndikubuza ukuba yintoni ixolani sesenza mina nawe singabi right ungandixelela uba yintoni yilezi uba bengingabhalelanga apha bozongixelela nini ukube nje mina ngakutshela le yanto ngathi mfowethu ngicela sehlukane ngiphume kuwena ngangakuziba mina mfowethu ngabe ngikhuluma ukuthi mhlawumbe mina mfowethu kukhona isehlakalo esangehlela ngoba lawa amanzi wayebila waliplaka futhi aphinde labila futhi ngicabanga lawo manzi wayebila yazi ba intoni edala ngingakufa ikuphi ibininzi indlela obungayenza ibininzi indlela obungayenza ongamani uyamba uye noma kusegoli noma kuphi ungixolele sowukhona egoli noma uthi uzongixelela ukwenzani usebenza lana phela mina eThekwini mina okay mhlawumbe ngibuze kanje sisi angibuze kanje uXolani uveza ukuthi akakazi athole izinto ezikhombisa ukuthi noma awukazi uthola izinto ezikhombisa ukuthi uyafeba yena noma khona la cheat khona but yindaba yenza ukuthi ungamthembi ngaleyo ndlela khona mhlambe wena uthi hayi unamanga ngambamba nobani ngambamba enza ukuthi noma ama trust issues nje awuthembi nje kwanti esondela kuyena ngikuchazele kakuhle ke bhodami lapha yabo uXolani ndamchazela ehlangana nami uba khona i-relationship endiphuma kuyo wanifumana ndingajoli ne ngamxela uba khona i-relationship endiphuma kuyo bendiphuma e-relationship ebekuliwa kuyo so ebendifetelwa kuyo ndizokutsho kanjalo ndithi ebendifetelwa kuyo so andithembi into so yonke into ayenzayo kufuneka ibe straight so usase indaba zakho zakudala ze-social nje la kuvurva inhliziyo neqe amene la kuvurva inhliziyo labuya uXolani usefela lezo zinto cabanga futhi ngifela into yamacala engingawazi hayi awazi awuzenzanga into endishoyo ndithi awuzenzanga into endishoyo ukhona engingakwenza ntombazana awufatana ntombazana ufoto wentombazana chaza ukuthi mina sengusi sakuxelela uba ndikuthembi kutheni wena ungathembi kanjani kanjani ke lo muntu ongathi ongamthembi ndizothemba kanjani hayi awuzenza izinto ezo mfowethu kumele ngingaphethe wesiwenze izinto ezikubhizi esiyenyuka ngizokuthemba kanjani mina mfowethu angento okhuluma kakhulu nanokuthi kubelana sengiyabonga ukuthi ngoba wena futhi nje yaseqayini ukuthi wethu wena mfowethu osoze ngelekelela ekubeni lokho lodaba liphele mina lo muntu lo naye ngiyahlukana naye kusuka manje asoze uthethe leyo nto ndixelele ngiyahlukana ke naye kusuka manje asoze uyithethe into wenzeka uyabona ukuthi bozoyithatha xa be-10 yimaXolani uba bozoyithatha xa be-10 akungubo ubhale lapha ucacicencede mina benifuna uncedo loba sincedane mina nawe benifuna uncedo loba silungise into zethu benifuna uncedo loba silungise into zethu sengivumile kuya muntu lalela mina wena soze lo muntu lo ayinayo ke inkinga ke mfowethu ngihambe ngemaphoyiseni yazana nawe mina Xolani uma ngiyale emaphoyiseni Xolani ngifike emaphoyiseni Xolani dadewethu into engifuna manje ngizolalela bani lana uyandiva na kuney'mpahla futhi zakhe lapha endlini ndifuna ukwazi uba uyandiva na kamera enu ishoneleni manje sengunikele leyo duty kwakho lokhu kuhlanya sakwenza nje manje sengubeke ezandleni zakho mfowethu ngibongile mfowethu nje ukuthi isikhathi sakho nalaba uyabona ujongile nalo Thimathi right mina mfowethu yimaXolani ujongile nalo asingibamba futhi singibamba uyahamba nje lo muntu wakho makanilinde soze makanilinde makanilinde Xolani uyahamba nje umuntu wakho mfethu yabona ke uyabona nani yabona nenza okay hlala phansi wehlisa umoya ke sisi ngikwazi kwehlisa ndithi ubona ukuthi ihamba yena ngizohlisa kanjani umoya yena senze njani ngoba uyasho phela ukuthi ukhathele wena kanti wena utheni ngamncedisanga akafuni ukusilalela lo muntu uyambona nje cela uhlale phansi hlala phansi khona ibhawu ngicela
hayi ngeke angikwazi ukunyamezela angikwazi ukunyamezela angikwazi kwehlukana naye futhi bendimbiza lapho ukuthi benifuna silungise into zethu akakwazi ukuthi avela afike andale akakwazi ukundala phambi kwamakhamera akakwazi sozixola naye yenze lonto manje andisho lo wami hayi ungathethi ngalo wami kanti wena ubuzenzela zonke lezi zintathu uzenze ukuthi awufuna ukuhlukana naye bendingamthembi kodwa angithi ayikho into wrong ayenzile yini wrong like bengifila ngathi uqala le ukwenza enye into bengifila ngathi uqala ukwenza enye into like njengalamjito ayisenze izinto esandithi naye wayiqala kanje why ulethi indaba ze relationship yakhe endala la bekuqala zona izinto kaloko zaziqala naphaya bengizothini befana ndini mina intoni befana ndiyenze qala intoni befana ndiyenze ngoba beqala zona izinto ezaziqala phandi napha zaziqala kanje andisiqala kanje napha so lento bendingathembi hayi babe ndibuyelelana emjolweni so manje usendile intoni bendiphinda ndiyifuna thani ngavele ndibegay bese sicabana kwaphela hayi ngeke khondiyeke bhuti nawo nje amanzi hayi bafethu hayi inkosi mara angivele yahamba-ke niyibonile nani and phela bengeke ngimbambe ngenkani esho ukuthi use-right usisi yabo mina ngikholele ekutheni umjola ufoswa uma kuwukuthi uthanda lisekho abantu bayeke bahlukane because once umuntu waloko ufuna ukumthanda ngenkani uzifaka enkingeni uyihlukumeza wena so udadewethu uzoba right uzohila nje nathi sahila kade sasijole namantombazana amangaki nje eshiya siyitshela ukuthi ngeke sisawathola afana nawo siphinde sithole enye engcono iphinde ishiye nayo sithole enye futhi uzoba right nosisi uzoba right mhlawumbe uzothola umuntu ommechayo because uxolani vele unomoya ophansi kodwa ungabi gay ungabi lesbian sis ngoba usuyalazi sisi ungabi kwasemjolweni andisabuyeli undehlule la ndihlamba izandla xa ngihlamba izandla asuyeke nomjolo uyasehlula angisazi ke ama-lyrics aqhuba kathini kodwa khona ingoma esho njalo siyabonga kakhulu ukubukela kwakho ungakhohlwa ukusubscribe phinde futhi ushare i-channel yakhe ebizwa ngokuthi umjolo show you wanna advertise with us email us njengamanje umjoloshow@gmail.com ufuna u-DJ brand promoter and also MC email udlala_matifane@gmail.com kuze festive season uDecember mawukuthi ufuna umuntu ozokushayela isigubhi number uyazi ukuthi ubize bani niyenze lento yenu nibiza abangani benu mase niloke nithi Matifana Date ningenza isilimi benenza no Popeye phela nini Matifana sihlezi kubona ukuthi wena uhamba imicimbi kodwa ukazi uye kowami ngizokwenzani ungangibizanga ngiyahlanyana mina kavele ngemcimbini wakho ungangibizanga siyabonga kakhulu ukubukela kwakho Ladies and gentlemen, siphinde sinibingelele mase siyanamukela kuhlelo lakho silungisa umjolo right here on a favorite channel umjolo show mokuthi uyaqala ukubukela njengamanje ngiyakubingelela igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in South Africa uyazi ke mengabe ngihleli kanje phansi futhi eceleni kwami kukhona uGumede uyazi ukuthi sizokhuluma izinto ezisinto ukuphila kwakho njengoba wazi ukuthi ke usebenza kakhulu ngezinto zesintu and umuntu ongasona stranger le ekhaya uhleze khona phakathi kwayo Ndaba njani? Siyaphileka kodwa. Siyaphila bhuti Mpofu. Siyaphila Mpofayo. Hayi no. Siqondile. Siyajabula ukuthi siphinde sibe nawe le khaya. Ngiyakhumbula ukuthi last time you were here kumjolo show besikhuluma indaba yohambo uhambo lolo esake sakhuluma ngalo nababukeli ngacelwa nami ukuthi ngivele ngibe ingqanyalo lo hambo savumelana sesiliqalile kuhambo njengamanje likhona yena namhlanje futhi ubuyile yini oyiphathela ababukeli angiqale ngibingelele webhuti Matifana kubabukeli bomjolo show phinde ngicele kubabukeli ukuthi umbukeli nombukeli akatshela umakhelwane nomakhelwane atshela umakhelwane ukuthi nanti uhlelo abeze bazobuka bafowethu akukho kusha engikuphethe njengamanje okumayelana nohambo uhambo lwethu kusaqhubeka lusazoqhubeka kuze kushaya umhla 24 December ngizobe ngihamba naye futhi uMatifana abantu abaningi ke bambonile uMatifana bamjabulela uMatifana uyayibona ukuthi udume kanjani bangihaka bangicabuza omama abadala no udumile lento engikutshelayo ukuthi mangisuke ngihamba ngiyakubantu bangibuza wena so manje ke ukhona sihamba nawe ngiphinde futhi Matifana ngidlulisa ukubonga kubantu abasibonayo abangakhohlwa ukuthi
ngacela ukuthi uMatifana ngikukhokhele ukuhamba kwakhe ngikukhokhele ukubuya kwakhe kodwa kubona abantu ngicela uma efika kubo lo 10 rand 20 rand 50 rand mabe mbona bemjabulele belekelele naye ukuthi uma efika eyinganeni afike ephethe uplasi waphela unawo amagodi Matifana unazo futhi ingane iyodwa kami kunzima kakhulu Matifana ube kuyabolekwana njalo ngizokuboleka hayi isaseyodwa isasenzile safanele ngisebenze so Matifana ayiloko bhuti wami ebengicela kubantu ukuthi bafowethu manimbona lo 10 rand 20 rand uMatifana udumile njengoba nimazi kodwa akadumanga ngalendlela nina enicabanga ngayo noma yena la asafisa ukufika khona ngiyayicelela nje mina ngufele emntwini kwabambonayo kwabeze kufele emntwini lokho kubili okuthathu noma lokho okuncane bamlekelela uMatifana okokuqala lokho kwesibili ngiphinde ngibonge bafowethu ukuphuma kwenu nize kumina niphuma ngeqiniso niza ngeqiniso imvula isinetha umalanga imvula isinethe kakhulu bafowethu naphuma khona kunjalo bafowethu ngiyabonga kakhulu ngiphinde futhi okwesithathu ngicela abantu ukuthi ngeke kodwa ngibaphoqe ngicela abantu ukuthi bangethembe kukhona ubaba besesekhunda ofaka imali extra lento ngiyitha ngisho kanje okukhomba ukuthembeka kubantu ufake into abayithenga be 3400 wafaka u34500 kodwa sinayo sixhumanile ngalenza iqiniso ngoba naye uthema ebona wangabe sethathela phezulu ubonile mayifika kumina ukuthi indoda eneqiniso noma sebona ukuthi kwenzeka iphutha ngakusasa ekseni saqhubeka nayo salungisa lelo phutha ngiyake phi ke ngiyendabeni yokuthi bafowethu ngiyokusho lokhu njalo mangikwishow zigadeni inyanga ezigadwayo uma umuntu enza kahle emphakathini nakubantu akangagadwa ngoba wenza kahle ugadelwa noma wenza kahle so mina akangigadwa ngoba iphutha ngiyakubalekela ukulenza iloko kokusha ebengingakusho namhlanje kubantu ngaphandle makusakhona okunye futhi ufuna ngiqhubeke nako mhlawumbe okunye engaqhubeka nako iloko kokuthi bafowethu la ufele emntwini lo ipipi usalapha inkomo usayilapha ukugula konke kokubantu sisakulapha noma ngabe yini ekuphathayo siyayilapha okunye engithe mangifika la ngakukhuluma Matifana ngikhuluma indaba yokuthi bafowethu in the next 5 years kusuka kulonyaka ngicabanga ukuthi abantu sebeyabona manje siya ku 5 years ozayo kusho onyakeni ka6 2031 ikhensa izoniqeda bafowethu ngiyacela la nikhona nisukume noma ningangaya kumina niye la nizoya khona niyivikele ikhensa nilapha ikhensa njengamanje ngaya ngathi kunina la khona original ifake ikhona la khona ifake kune original uma khona ama ARVs iwatita eyidambisa ingculazi shuthi ikhona into eqeda ingculazi ngoba ama ARVs shuthi athathelwe entweni eqedayo so namanje ngisasho uma ngabe ikhensa ikhona imjovo nemithi eyidambisayo kushuthi ikhona imithi eqedayo mina ke ngufele emntwini ngomunye wabantu abakwazi ukuyilapha ngeke ngilo ngichaza okuningi ngithe ikhensa ngase ngabala nazo zonke izifo ezikhona kubantu baphatha abantu mawungakholwa ohlala efonini uthi fele emntwini ipipi lami ngalivuki yini engingayenza mina ngiyokutshela efonini ukuthi mase ufuna liwe ipipi lakho ngoba lizovuka masiqeda le call ongifonela so into le ngiyigarantayo ngasho ngathi kwi top 5 ekhona emhlabeni lapha ipipi ngikhona kuleyo top 5 mhlawumbe futhi kwi top 5 ngunumber 1 ngoba ayikho into engingayenzi epipini ayikho futhi into engingayenzi kwinkomo umuntu esifazane futhi emjolweni yenu le exegayo njengoba sikumjolo show ayikho into engingakwazi ukuyenza ekwazi ukwenza ukuthi umjolo umshado umathandana ukwazi ukuthi kuqine ngaphandle makusakhona okunye ofuna ukukubuza futhi I know mhlawumbe in closing asikhumbuze umbukeli ukuthi ukephi nendawo la eThekwini isigodlo mhlawumbe sikephi okay eThekwini ekhaya ngokwamasha emakhaya kusehadini la edrobheni eThekwini sitholakala eworkshop eduzane kwe-workshop mall noma eduzane kwe-workshop center kunama parking lapha nama bus terminals eduzane kwendawo endala ebizwa ngeHavana mawufuna lapha izingane zakwafele emntwini uzozithola asikho ngase spa abantu abaningi baya ngase spa cha thina singala ngase workshop hayi epark ngala ngama bus terminals singalapho ke thina ufele emntwini utholakala lapho okunye futhi lasitholakala khona inamba zethu zocela ukuthi Matifana uyibhalela ngezansi abantu bakwazi ukuyithola ku Facebook wethu Mthokozisi fele emntwini Gumede uzongithola lapho kulo Facebook okunye nokunye ngiyayihambela indawo kangigadwa ngiyayifikela amathupha ngizokulapha ngikhumbuze futhi uma ngabe wake wathenga la ekhaya iproduct yangakusebenzela ithuba lakho lokuthi mangiza ngakini ufike futhi fele emntwini nazi igubhu zami ngathenga lokhu
akakangisiza bese siyalungisa ukuya phambili ngoba inhloso akona ubukhanda ubutha kodwa inhloso ukuthi abantu baphile. Elami lokugcina mhla ka-28 December isigodlo sasekhaya siyavulwa. Igama lesigodlo libizwa ngesibhedlela, igama lomuzi kusezulwini. So ngiyacela wonke umuntu abekhona ezobona isibhedlela la wonke umuntu ongaphansi kwaKafela Emntwini, ongaphansi kwe-umbrella yomjolo show, ngaphansi kwaMatifana azofikela khona bezolasha aMatifana inkomo ezobe sekhaya ningakhulu. Ngizocela ukuthi wena nabantu bakho nifike ekhaya nizodla inyama mhla ka-28 December. I know. Siyabonga kakhulu. Yezwa-ke mbukeli, uFela Emntwini uhleze khona la eshowini, uyazi usuke ekuphatheleni. Khuluma indaba yesithi nama ngibonge bakithi endaweni engihamba kuzona. Wonke umuntu ongixhawulayo, thank you so much, ngiyabonga. Lokho kusho okukhulu kumina. Nazi-ke indawo esizozihambela nje kulama sonto azayo. Sikhuluma nje sibheke oPhongolo ngomhla 21 November, eNelspruit ngomhla 22 November, eSwatini ngomhla 23 nomhla 25 kuNovember, then ngomhla ka-28 no-29 kuze kube u-30 iPolokwane, Bushman neMaraspadad sobe sikhona. ePretoria le. Ezinye indawo nizozibona ey'nkundleni zokuxhumana. Ama-contact details ukuthi utholakala kanjani sizokufaka la ngezasi ukuze ukwazi ukuthi-ke umthola kanjani ubaba uFela Emntwini. Wena wepipi siyabonga. Hayi ithina-ke la bafowethu nifike namaphipheni angasebenzi. Siyabonga. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho mbukeli. Siyabonga.